Dito iti final entry para iti may kaupat nga anibersaryo ti Saneweng Tamyanan Group, siyak ni Rosel Abundo Torda, manipod iti Santa Cruz, Ilocos Sur. Narigat nga unusen tinaglapas, aglalong lagipin, isaem ken panas. Adu apan nubok, adu apan nagtuok, ngimriribo, to'y biyag kong jak itulog. Kabayata, iin na panagurunay, amang sapul, tibiyag anaray-ray. Timteng ka, to'y biyag kong jak in pagaro, apod no, numan adayo, ngem amin intelekto. Gasak ko nga imadayo, jak ninang lamang aseka, itong palko. Ragsak, isubat at alaraw ko, sapay ka, aktor taloy araw ko. Kabayatan, tiin na panagurunay, amang sapul, tibiyag anaray-ray. Dimting ka, tibiyag ko, jaking pagaro, apod no, numan adayo, ngem amin intelekto.